Uliwa deal ya pesa nyingi sana, nikaambiwa imekanzuliwa. Kwa sababu ya nini? Nilikuwa mteja the whole week. Kufungua simu hivi nilipatana tu na message, nikaambiwa deal yako tumekanzo kwa sababu haupatikani. Hapo tu ndio mimi napatanga pesa. Mimi najiuliza swali moja. Nyinyi watu wa Kenya Power, mkikuja kututolea transformer, kwa nini hamkutupea notice at least tuweze kujipanga? Leo twina thina munene muno, and the most kindu kiria kiratuma tumake muno, andu amatiroiga magacokia thitimari, marathie makoiga wiki 2 wiki 3, angi makoerwa ati mundu ungi arathitererwa ati under procurement. Kogena kuwa gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jonathan B ni atavaniti shirari ya hina hi thoko-ini ya taoni ya Eldoret kuria eranĩire kwagĩrithia mĩrutĩre ya wĩra ya onjoria nao nĩ magĩte na mweke wa gũtarĩria gavana mathĩna mao marĩa maugĩte mangĩteithũrwo nĩ mekũhota kũrutaga wĩra ona nginya mathaa ma ũtukũ. Gukinya kwa gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jonathan B thoko-ini ya Eldoret mathaa ma ũtukũ kũragĩgirie aingĩ arĩa matarerĩgagĩrĩra icera rĩrĩ. Gavana B arakinyire thoko-ini ĩno thaa 9 cia ũtukũ na atumia a thoko nĩ gatagatĩ ka arĩa arakorereire magĩthiĩ na mbere na mĩhang'o ya wendia. Unajua mimi ni koti moja ni mtu anataka kujua wale watu wako wanafanya biashara namna gani. Tunataka tupange vile tutasaidia wa mama mboga na wafanye biashara. Lakini kwa leo tumefurahi kabisa, tumeingiza huyu gavana wetu koti moja kwa Kiketi, na yeye ndio wa kwanza kutufikishia sokoni usiku kututetea. Wengi sasa wanaenda kwa posta, sasa sisi waka ndio tumekuwa ndio kwa nyumba wote ndio wakuli. Wengi wamepotea lakini si wote. Kuna wachache bado wanajikaza. Bila mama amejitokeza, sisi pia tujitokeze. Sasa hii njaa uliza kama ni mwanaume au ni mwanamke, tujitokeze wote ili tusiwachie kuna mama peke yao washughulike. Na pia naambia vijana, mnasikia vijana, sisi tujitokeze especially our youth. Biashara kazi ni kazi. Onjoria thoko-ini ĩno nĩ morĩtie gavana anyihanyihie mamwe ma mawatho marĩa magathĩkĩirwo onjoria thoko-ini ĩno marĩa maratũma amwe yao maremwo kwĩmathĩra ũrĩa mangĩenda. Kanjo wakifika wananyanyasa hata mama mwenye amuki chini. Anapepea vitu kama jana anakanyaka nyanya, lakini gavana amekuwa mzuri sana kabisa. Jalili Mtera tumefurahia sana kabisa. Tukufika hapa kufika 6 unatolewa hata kabla ile target ulikuwa naye hujafikia. B ni eranĩire kwagĩrithia rĩera rĩa wonjoria kuona aya nĩ gatagatĩ ka arĩa macangagĩra ũtonga wa kaunti ĩno kumana na magoti marĩa marehaga. Unajua manifesto ya Kenya Kwanza wanasema kuna pesa ya hasla zinakuja. So mimi nataka mjipange kwa hizo hasla funds, mjiandikishe. Mko na magroup zenu, wale wanatoa reserve, unanunua reserve, wenye mnanunua hapa, you register yourself ndani ya SACCOS. Alafu hizo pesa zikikuja, tunaweka priority yenu mbele. Ajue tunapitia shida gani tunapitia. Nashukuru gavana wetu ni gavana wa wananchi. Unajua kuna nchi ambazo zimeendelea wanafanya biashara masaa 24. Inaitwa 24-hour economy. Na mimi natembea nikiona kwa sababu kuna amani kila mahali, tuko na environment mzuri, situfungue leo tufanye kazi mpaka kesho asubuhi. Handũ-inĩ ha Inooro TV, Njĩtagwo Gathoni Wanjihia. Nakĩo gĩkundi kĩa arĩmi a mĩraa kuma kaunti ya Meru nĩ gĩkaire thirikari nene gwathana marĩhi marĩa marĩhagio nĩ kaunti itiganĩte nĩguo gwĩtĩkĩria mĩraa kũingĩra kaunti-inĩ icio meherio kana manyihanyihio. Kwa mũhiano, ngari ĩmwe ĩrarĩhio ciringi 50,000 cia cess nĩguo kũingĩra kaunti-inĩ ya Mombatha na gũtiga arĩmi marĩ na hathara. Marĩhi maya ma igũrũ marerĩkana kũima mũrĩmi wa mĩraa baita na kwaga umithio mũnene ũrĩmi-inĩ wake wa mĩraa. Gĩkundi kĩa arĩmi a mĩraa kuma Igembe ya Rũgongo rungu rwa kĩama kĩa arĩmi a Nyambene gĩcemanĩtie gũtetia thirikari nene nĩ ũndũ wa marĩhi ma cess marĩa marĩhagio ngari cia mĩraa ikĩingĩra kaunti-inĩ itiganĩte. Arĩmi aya makaĩte kunwo guoko nĩ thirikari cia kaunti kũrĩa ngari ici iratuĩkania iria marauga nĩ iramakungia wara na kũmarĩhia mbeca nyingĩ nĩguo gũkinyia mĩraa thoko-inĩ.
Marehi maya maria meheretio kaunti-ini ya Mombatha ni gavana wa hau kabere Hassan Joho riu macoketio na makiria ya maita meri na gutiga arimi aingi hamwe na akui a miraa na mateta Kiondorita. Mombasa wamesema ya kwamba gari moja ya miraa ikiingia katika jimbo la Mombasa tutakuwa tukilipa 50,000 na mheshimiwa rais tukifanya hesabu ya miraa kuna gari ambaye inaenda Mombasa ikiwa itajaa hiyo miraa na iwezi pata 50,000 hata wakiuza yote. Kwa hivyo tunakuomba, ndio tunasema hizo sheria siondolewe kwa sababu hiyo sheria imewekwa huko inaumiza mkulima. Marenda thirikari gucokia riri wa murimi na kumwehereria kana kunyihanyihia marehi maya hamwe na kwehutia mamwe ma mawatho maria maruritie urimi wa miraa. Hizo sheria mheshimiwa rais zimeumiza mkulima. Mkulima hapati pesa ya kusomesha mtoto, mkulima hana kitu cha kukula. Kwa hivyo tunakuomba rais wetu, hizo sheria ziliwekwa. Wale makateli ambao ulisema utawaondoa pia wako pale, wamekalia hiyo mambo ya miraa, mkulima wa miraa hapati kitu. Kwa hivyo tunakuomba zile sheria ziliwekwa siondolewe mbali, miraa iwe soko huru kama zamani. Kwa hivyo tunamuomba tu hiyo kiboko ianze kufanya kazi, kwa maana tunajua ile waizi ambayo wako hapo wa miraa ni wa kutoka hapa Meru, Igembe North, Igembe Central, ni wa kutoka hapa. Kwa hivyo hiyo kiboko kwanza itandike hiyo watu Igembe North na Igembe South na Central waanze kuona hiyo kiboko ikifanya kazi. Hiyo tu akitufanyia hivyo tutajua basi ameanza kazi yetu. Oho moritie thirikari nene na thirikari ya kaunti kumenjera ndobori cia mai niguo mone magũitĩrĩria miraa rĩrĩ mĩmera mĩingĩ yũmĩire mĩgũnda nĩ ũndũ wa wagi wa mbura. Sisi wakulima wa miraa ile kitu tunategemea na ile kitu tunatumia kwa miraa sana ni maji. So tungekuomba rais mtukufu kama ingewezekana at least utupee mboa usuku Igembe North, Igembe Central na Igembe yote. Tutobolewe mambao ili tuweze kufaidika, tupate maji ya kuweka kwa maji na tupate ya kukunywa na hata ya kulima naye. Kwa maana amesema hii njangwa ya njaa atapigana naye. Arimi a miraa marehoka wona Mithikali Nturi uria wendekithĩtio ta minista wa urimi ahĩtithio ni akurũmbũiya urimi uyu na gucokeria murimi wa miraa gĩkeno gĩake. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Tutore kaunti-ini ya Garissa kuria muthuri umwe wa ukuru wa miaka 60 kuma itura ria Raya mwena wa Balambala kaunti-ini ya Garissa arahonia nguraro njuru cia kurio ni hiti ria aracemania nayo akirĩithia mahiũ mugunda-ini gwake. Muthuri uyu urakuratuika ndari no hoti wa kuigua kuratuika arageragia guteithura mburi yake iria irariagwo ni hiti na hau niho aratharĩkĩirwo. Aikari maugĩte gĩkĩ nĩ gĩko gĩa kana kuhanĩka thi wa mweri umwe na riu marenda ruhonge rwa nyamu gwikinya gicigo-ini giki niguo moke na macokie hitici githaka-ini. Nakuja kwa boma sasa, imeingia tena nini kwa shamba kwa boma, kila mahali naingia. Na kitambo ilikuwa tu mambo ya fisi, alikuwa anashughulika mambo ya hizi mbuzi hizi hivyo, na sasa hizi wameanza mambo ya kula binadamu. So tunaomba serikali wakuwe na macho washughulike na hizi mambo. Jicho ya kulia ni kama haifanyi kazi vizuri, ya kushoto iko sawa. Tunatumai hiyo uvimbe kitulia jicho yake itakuwa sawa, ile ya kushoto. Na waremi athikimu ya Bura iria koragwo kaunti-ini ya Tana River ni marũrũnganĩte makimenereria kĩrĩa marauga nĩ thĩna wagi wa maĩ ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũgũmĩra athikimu ĩno na kũmatiga magĩtara hathara nene amu rĩu mĩmera yao nĩ yanjĩrĩirie kũũmĩra mĩgũnda-inĩ. Kũringana na arĩmi aya, thĩna ũyũ wa wagi wa maĩ ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩrio nĩ gũkorwo gũtirĩ na macini cia kũigana cia kũhũrana gũtambia maĩ thikimu-inĩ ĩyo, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩria arĩmi gũtambĩrio maĩ na makereka. Kate Muthoni nĩaratarĩria. Makuĩte mathĩgĩ arĩmi a mĩmera ĩtiganĩte thikimu-inĩ ya Bura kaunti-inĩ ya Tana River mokĩte hamwe na kũrũrũngana nginyagia wabici-inĩ cia ũrũgamĩrĩri wa thikimu ĩyo kũrĩa matwarĩte mateta mao ma thĩna wa wagi wa maĩ ũrĩa ũkoretwo magũmĩire kwa ihinda rĩu. Kuna shida imetufanya tutoke kwa mashamba mpaka kwa pump station kuangalia vile mtaro umekuwa hafifu, uwezi ukabeba maji wa kulima ya kutosheleza skimu. Na saa hii tuko na shida
imekita mizizi bura sababu ya ukosaji wa maji, shida ya maji. Tumejaribu kuuliza manager ni shida gani, tumejaribu kuuliza viongozi ni shida gani. Imekuwa shida, hawataki kusema ni mtaro umeisha. Kuringana na arimi aya, thina uyu wa wagi wa maĩ ũhutĩtie na njĩra nene arimi a mũcere na mbembe, kuria rĩu mĩmera yao yambĩrĩirie kũũmĩra mĩgũnda-inĩ, ũndũ ũrĩa matigĩte magĩtara hathara nene, na nĩkĩo rĩu marenda ũrũgamĩrĩri wa thiki ĩmwe ĩno macarĩrie kĩhonia. Kilio yetu hapa ni maji, maji peke yake jameni. Hapa tumekuza mchele umekauka, tumeweka pesa zetu, we have really invested a lot. Na hiyo pesa sasa imeenda kukauka. Wengine wetu tumetoa pesa kwa mabank na hatuna pesa sasa kulipa hiyo mabank. Tunalala mashambani, tunakesha mashambani, kuna mayonda, kuna wanyama, kuna kila aina ya kuangamiza mkulima. Na maji pia tumekosa, kabisa tumekosa hata ya kunywa. Ona kuri ũguo mũrũgamĩrĩri wa thiki ĩmwe ĩno Peter Oluo nĩ atianĩirie mateta ma arĩmi aya, akiuga thiki ĩmwe ĩyo nĩ ĩrĩ na maĩ ma kũigana, ĩndĩ thĩna nĩ atĩ maĩ maya makoretwo magĩtambio na makereka. As an overview of what is currently happening, we are implementing what we call water rationing. It means that farmers are accessing water on specific days. Kuringana na Oluo, thiki ĩmwe ĩno ndĩrĩ na macini cia kũigana cia gũtambĩria arĩmi othe maĩ ihinda-inĩ rĩmwe, na nĩkĩo arĩmi amwe makoretwo makĩona ta maratiganĩrio. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. Haya, riboti yo kuma muno cini utukiraga tunura nayo matemo maitu ma ithaa rĩrĩ. Mohoro mangĩ na njĩra ndaya ũkũmamũkĩra ona cihanda thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ na nginya thaa ithatũ. Njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki, gĩa na mĩaraho mĩega.